Kethinkatho na Antone Mutegeri ambirigirano ithirite na kiumia giki thongi bwega nontu bakona kanya kugwatanira na oni kiri weru njuma tani jamo jatu kubanganiritie kiri ntato chetu. Niona nimepigwa picha na yeye siku nyingine ikaleta mambo mengi. Hata mnanitafutia kazi nyingine. Electoral kwa mimi sitaki hiyo kazi. Ile nitaka kutangaza nilimwambia abomoe Mount Kenya. Kiraitu Murungi kuga gutegete kio minista kana KIBC ya kwenda. Sisi wenyewe tulipata mifugo 160 ambazo kama sisi National Police Service tumeshirikiana na watu ya National Government. Hivyo mifugo ile iliyo pande ya kina kwa saa hii ni mbuzi 160. Devirire ikiamiramba kugwatikana Meru National Park. Akariba thura gwaka kambi ya borithi bakiuga bari na wirigiro bobo gatethia kurwana wagagia. Athukansene MCK gwetana mbere kwara matumiria bangi bakirita utongerie ne bwa Bishop Isaiah Daye. Kugwatogeni wakairimbi tagwantinyari kinyo Maureen Kirimi nwe mwonaniria wetu wa mathithio utuko wanarwa. Ura wari gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na regene na miariere gutambua ati kiria kwenda ni gite kia uminista akiuga ati na bata na gite kiu kana kinyagia kabiti ya ithurano na mianka IBC. Kiraitu augite ari kuringwa mbita bari na Rais Ruto nteto ni chiethero igitambwa na ekirwa mantu nkabo untu akanite na kuga kiria tu orire rais ni gutigira kiri mara ni yukuma Merua kenda omba kwithirwa kithangikira Meru bwega untu burabwikiri ni mithikali nturi ura ugite Meru etithirite kewa gitio ni thirikari ya Kenya Kwanza na rais na batere kuthikira uge bwa kariba Meru. Nwe mubunge wa Maraka Reke Mbiuki akiuga rais nomba nitakire kumamiria kirima na njira ya kujukia munini ari kendiki barite jaja kirima mburaja omwaka ja sako ya yetu jaraja gukinyikinya ni Minister Wycliffe Oparanya mubunge Shadrack Muiti na bange mutugikare gatwambiririe nacho. Niona nimepigwa picha na yeye siku nyingine ikaleta mambo mengi. Hata mnanitafutia kazi nyingine. Electoral kwa mimi sitaki hiyo kazi. Ni migambo yola warenga banaja Meru Kiraitu Murungi akiuga ngugire kwirikana na kwewa ya MBC wate kumenda na akiuga mbichiri aringi na Rais William Ruto wena ikanirite tengu giachwaga indi no kabara na iriola bakethera bakiomora kirima. Pia nitaka kutangaza nilimwambia abomoe Mount Kenya. Kwa sababu kuna mambo mengine tuliona ya pande ule mwingine lakini hatukuona upande huu. Kiraitu Murungi bare atongeria bange bare tekiathone kia mushemano jwa AGM ya yetu sako alia mubunge wa Maraka Reke Mbiuki agwete migambo ya Kiraitu Murungi mbaru akiuga kirima no gitete na mbere kumomoka gitumikira thaiji thirikari ya Rais William Ruto ithirite kibandi bikithure kindiki na tongeria baba keria kyuthurano negeke bethira bakiuga bakagwata mbaru ndibi kindiki wamwe na thirikari ya Rais Ruto kenda matura ja Meru jethira ja kigunika na mirandi ya weti na mbere. Lakini saa hii tumeona mlima imeshuka. Hiyo kiti ilikuwa pande ile Murungu alinga kiama in a very mysterious way. Tuona gete kia deputy president. Hii mlima tulisema tumeonekana. Tutaki siasa, tunataka maendeleo. Mkitaka hii maendeleo mmeongea paka muwe karibu. Na nyinyi mna bahati mumpewa deputy president kutoka hapa. Siasa ni chaja Meru
baingi batongeria bakiaria ni baugite titite bwega na bakiuga no atongeria Bameru bagakara nthi bamionokie. Aria akiaria waziri wa Iwanda Wycliffe Oparanya augite Meru ni kare nthi ibange na wekira itumurungi agituma Oparanya ki Rais Ruto akimwire tamwire kaunti ya Meru no kayeterete ntariki 14 mweri Jumathatu alia kuma ntuko Meru ikethire kigite gamba na kiraito murungi akiuga atongeria Bameru bakara nthi garune bethire bakibanga migambo ira ithirite kigwatwa mbaru nura wari waziri wa urimi Mithika Linturi. Now Oparanya, Meru is not just a simple county. Na niwaambie hawa watu kisikia lazima iheshimike. Na tukisema Meru tumekosewa heshima ni ukweli tunasema. Meru na nyinyi muketi mjue bila mtaji hii hapa hii county kidogo na mjue on how you are going also to position ourselves. Sisi hatuna shinda. Oparanya ukirudi Nairobi, mwambie boss, sisi hatuna shinda, tunangojea. Si ndio? Na tarehe ni 14 mwezi wa 3. Kyo kiatho kiatu na kyo kia Meru kile kinene. Kambuge timu ikethira yari na coach o mwega timu nefunga ambao coach akaritaya aketa home toeta World Cup ukona musethi ura waritayire nonto mangenero yate retire manto akathoka katwira timu na chezaji brabe ya wachokia kianine twafunga mbao. Kiraitu akipita tena akaangusha Munya. Mmeangusha Kiraitu, mmeleta mama. Tena nimeona mambo yuko hivi, sijui impeachment, sijui sasa watu wa Meru mnataka nini? Lakini sasa they always say that politics is local. Si ndio? Tunamwachia hayo. Wenyewe mfanye uamuzi ule ambao watafanya kazi yenu au ule mnapenda mnamweka hapo. We have to have a large meeting in Meru to say the Meru we want. Kumage shigo mbunge kia Southimenti nke report ratito Shawero Juma rea kwa rietwa ni Mutugi Kare. Okaire Minister Justin Muturi na atharikirite thirikari na kumiuria na ntuti kurwa na makarika janto kugwatwo tae. Muturi uria withirite okagita akirita thirikari maiti akiaria ari nyombe ya gwika miri ya city yari amwe na nje ya antu bairi baraba urire na ndibonekete batetio turo augite mantu na antu kugwatwo tae na kuona boragini untu bobatere gukinya muthia ntuti ugite atina kanya kagucokanire na baraba kumuria guchieberio tongerie ni akiuga antu kugwatwo tae na bangi kuragwa ni untu bobatere kwarirwa na kumenerwa ni antu bonde ndakaijiriji chaurire mweri wa Disemba mwaka muthiru aria nandi nja ciao irekitie kuona miri yao city ya mochari. Anthony Kathenya na Chekinya. Mweri mutunyume waziri wa tungata bamwingi Justin Muturi kumenire thirikari Rais William Ruto ni gwetithi na mbere guteko kwa imwana. Muturi muthenyomde ni asokerete kairi kumenire no rito bunene mekarika mama Kenya gutekwa matha kathomba nyumia mire imwana biere bila bikulekana gutekwa ntereje ya mulolongo kuonekana. Muturi ola kwa lagiali nyombani ya kuiga mele ya city ya mujo Nairobi leo ni olite Rais William Ruto kuthondeka nkiamea gusunko na mekarika mama mantu gutekwa na kulagwa mara mathite na mbere kuongereka obule ntuku ikothi. Muturi akiuga Rais William Ruto nwena murigo munene leu wakuthiria mekarika mama. The president is the president of the Republic of Kenya, head of government and commander-in-chief of all defense forces. Therefore, Mr. President, I'm calling upon you now to order an end to these abductions which you promised, killings, extrajudicial killings, and an open inquiry to examine, inquire into how these things have been happening. We cannot make it normal. We know that these are very young lives that have been taken away. Waziri Justin Muturi ulelidite timunda kwa Leslie Muturi alekero nyume kwa lanina na Rais William Ruto liwaruge na kieba kinene kia jari balaba tumba ukinyera Rais William Ruto. I was lucky that when my son was abducted,
I was able to reach the president, and he immediately ordered Nurdin Haji to release him. And Nurdin, went ahead and released him. How about these parents and relatives who cannot reach the president? Amwe nogu ni arutia tongole thirikari ni kulega gukira na gutethirira Rais William Ruto kuthiria mpange no. Regardless of your position in society, in government, in the security sector, remember, whatever you are doing, one day you may have to answer for it personally. You hold or you carry personal responsibility. Those of them that may not be clear should be reminded about the Nuremberg trials. You cannot be excused for obeying illegal orders from wherever they may be from. Muturi akiuga gute untu bonge bwina bata thaino ta mioyo ya Kenya. It is something that is so serious that we must shelve all other things that we are doing, because I do recall that during the campaigns we went around the country saying that abductions, extrajudicial killings would never happen at our watch. But now it is happening. It has been happening, and we are trying to normalize it. We want the truth, and to put an end to this, we cannot take it as business as usual anymore, because I can just put myself in the hearts and the minds of these parents. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. OCPD wa Tharaka North Kimanzi Mwangangi na kujirite ati mburi egana ngere 20 na ntigiri 20 na ng'ombe kathumba ire intere cia Kimiramba nirikite kugwatikana ntere cia mpingiro ya nyomo cia kithaka ya Meru National Park. Kimanzi augite kinya thuganirie bawamba bubu ni barikite gwikirwa mpene bagietera gukinywa kotini. Ondiu na ataririte makarikaja wambata bubu ni janyiyete muno ndene ya miaka 2 mithiru hindi karikarire raumirire goro nekirite akariwirane ati wena maabisa bae bokaria ni bairutanirite gutigira wagage ni bugukinya muthia buru. Paul Kabithe no wina report hija. Akiari OCPD wa Tharaka North Bwana Kimanzi Mwangangi nugite ati tayari bombite kono Kenya muciandithie kana rimora 60 iririgitwe nturani nche Kimiramba gajonika mutiondu na nturirithi urukirite. Kwa napeana idadi ya kutatanisha kidogo, lakini sisi wenyewe tulipata mifugo 160 ambazo kama sisi National Police Service tumeshirikiana na watu ya National Government. Hivyo mifugo ile iliyo pande ya kina kwa saa hii ni mbuzi 160 ambazo sisi polisi tunangangana vile zitaweza fika pande ina. Kimanzi akiuga nyama ino ciandithira watirwe bwa kina bani kuruka kithaka kya Meru National Park. 11 kulinyesha mvua kubwa sana ambayo sasa ilituzuia, ambayo ikawa hatuwezi enda mbele, kwa maana mahali mfugo alipita hatungeweza kuona. Mvua ilikuwa imenyesha mingi sana. Tuliamkia jana usiku tukaendelea na juhudi za kutafuta mifugo ya watu wetu wale ile iliweza kuibiwa, na jana mwendo wa saa 11 hivi kuelekea saa 12 tuliweza kufaulu, tukawapata wakiwa wanatolewa kwenye buga la Meru National Park wakiingia pande za Isiolo karibu na eneo la Kina. Nashukuru watu ya KWS kwa msaada waliotupatia ndani ya msitu na nje ya msitu. Waliweza kutusaidia mpaka wakatusaidia na aerial surveillance, waliweza kutusaidia mpaka na ndege. So tulifanya kazi na multi-agency approach. So nashukuru sana watu wetu, maafisa wetu wa KWS kwa kuwa pamoja nasi na kushirikiana kuanzia mwanzo wa hiyo operation mpaka mwisho tukapata mifugo waliweza kuibiwa. Mbitwa nene ya Kimanzi monokiri akari na barankuru kibatwire kurithagia kithakani kya Meru National Park. Nataka niwaombe, mnajua ni hatia kuingia kwenye msitu ambayo ni wa serikali kama Meru National Park. Si mzuri kwenda kulisha mifugo huko, ni hatia, na hii ndio inafatia majangili nafasi ya kuja kuwapamia ndani ya msitu. Kwa hivyo wananchi wetu wa eneo la Tharaka nawaomba na nawasi tena kwa unyenyekevu, tafadhali mkome kulisha mifugo yetu kwenye eneo la msitu wetu wa Meru National Park.
ngiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bituo Paul Gwakabithe. Akariba Muthambi ndene wodi ya Muthambi na Mitheru ni bejete amwe na kutha nkurukia shiringi 700 kenda kuingia murandi juraba gwetani thivali ya Karibaba betikaniririo muntu kuritangirie mwe o muntu arabe akite gikaro kya mirandi iraba kathithia untu bethirito bakithangikira gwa kagita Kariba na mugambo jumwe ni betikanirite gwika gikaro mweri jwa iri kenda kujana mbeche iji o muntu araba ugite guntu guku niku kaumo kinyaka irio bya Kariba mara na chuka pakauga bubu bokarikia kinyankuruke. Atori ba wandia Muthambi na Mitheru bonthe bari gicigo mbunge kia Marabara menda yawe gwitekire mugwanthi wa muro wa nithi ibambiritie muchango wa guceria mbeca cia kuruguria barabara ya mugwanthi uyu wa nithi arambi nene ikegweria tariki 12 mweri uyu wa iri kenda guchanga chiringi 700 cia kuruguria barabara eno kenda twambiriria barabara ya muri moria ya kiama gia guku giacokire gia karandi twatirimana bara bangi bari muri mora twamanji kiama gia tuika gintu kimwe modia Muthambi na Mitheru then twacoka twambiriria wira na niu wira turetete member betu murenya wa munde nikenda tumbe kuruta wira turi gintu kimwe gatuge na mweno anyithi no nao migunda tigarite nyingi na anyithi tabule antu baingi baiji ni guntu kwi maiga koguo kethwa kwina kware center na ona maiga magwaka na rugari nduka mweno wa muri Muthambi maiga ni marutagwo nao magwaka koguo kwina maiga magwaka kwina maiga makagoto na mbemba na mboco ira turinjaga Mitheru na Muthambi na anyithi nio twitaga basket yetu gikaroni kia muthenya we munthi 800 maturi baba betiganiritie kuruta wa muntu chiringi 1000 kuringana na bura muntu akobota kenda gutigira barabara no ya mugwanthi wa nithi kuruthwa na kuruguka orire members tukurikania ati tugwa kandarasa ya nyithi ira mugogoro ria nakajetu twanaiga kwira barabara nyino ya then twambiriria guchanga gwambiria guchanga mbeca nikenda twambiriria gukinda mitira twenayo na nikenda twendete gukururia nikenda tumbe gwa kandarasa ndakaine jetu itega kwira barabara nywe ria nuntu bari kira barabara ona bwana ria na nithukwana kwina ndija ahead na ninkwenda kuga ngukena muno nuntu bwa attendance yo mundi tugwatanite Muthambi ward na Mitheru ward nuntu kuringana na attendance list ira twaomba kuoja tukuona taka twina ntuba 170 barabara atendi musemani na untuni mwega muno kiambiri bakiaria baugite kurugura mugwanthi wa nithi kana rumanthi gukongera maketha mairio ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na untu kwaruguka kwa barabara na ndarasa no tukutanya gwaka ya omba kubuga kugatethia even the entire county and national government also na one kutwika ati arithi babe guku bararutaga wira wa kamataria na kiongo riu be kamataria na ngari na bikibiki na kwogu bakongera urithi wao that means volume ya area rira bararira bagi produce bakongera na muthia bainyiritie umbani bwao gucokia mitikiri murojo wa nithi gutigira ruji rwa murojo rukwongereka na gucokara rwari karaja kiama giki na community no riu ya muro wa nyithi ni tukwenda kwambira nao sisi jonda ili nkiendekana kimiti yonde no tonali muro wa nyithi nuntu bwa ku develop 3 nurseries tugitumira community youth women groups ikonekana kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi mathina kanisene ya Methodist jate mbaru ya gukinya muthia mathina jongerekete onde nandi bishop wa kanisa eje kinyerigeri gweta retire onekete kuorotobo katha aujua bangi bakanisa eje nandi nibagwatanirite na bishop 12 bare mbere bache banire na utongere bwa bishop Isaya Deye na kuoroto nuntu bwa kureta kinyampathu kanisene eje akirikana ari na imoche kanisa iji iria athurite ntere chambwa iria kwerikana ino akubanga kujukio tongeria au maruka gitene Boniface Mongera na gutwachio nkuruke nayo kanisa Methodist runguru wa bishop munene Isaya no enderete gwetekeje manunguno mateta na mikujaje areora gokya no uruko naru
rutiterukia rama thina kulingana kanyoni mtu wetu rotwete kinya arigumanite nande kwa Firauni na kuthema ntu na kivara ati kuthingatira mitaratara kanisa Methodist iria iki kulingana barogera tunenkire kanyoni mtu wetu na iria ni kima bishop ikombe kanisa Methodist wetariki 22 mwezi wa Januari irona ya bishop day akunda kamite mwanye ekuthiria mpatho kanisene ata mionderia njara intheru no tutukwe mochemanyo aretere ntubrate Methodist baraba kurikana iguns baraba moshangiria kana kumulingira mpe aria inde bangi bakijira kaitene kawa kwaria bakaugirwa mbu korerikana atere kiambirire kethina cha bishop day urotita kurita mwaka joto rino tunagite miaka 35 Kristo bakanisa Methodist bamumeneria no tubora kwa nathurite kanisa rotero akos na konda ngwata ndero njero iri kumekara ya Coastal Region Conference CRC Korea CRC tayari ni chirunga miti ya sinondi arambirite kwedro yitangoge arinyabe na mabishop na nyama ministers baraba itare itene nyakwedro bagitukiria maguta kana nagichonko ordination kulingana kanyoni mtojo wetu haruga pibinde no tunakomea kanya kwa yetito kinyera mothia no bakwedro akirutu ithari rionze arenda gucokera nja kwa rotero akus na kwedro itongeria CRC okojo bwante toje na ibona ni to baruge mochemanyo iredire to isaini EPOwe Birosren Bosire orokorekana na mto mkono okuthithia ngogeji muigerekerere tonarura kwenda kumukinyira bishop mle kuorotererwa iroroterere iga nuntu atano na thimo cheto nke reporter ando Shoro TV kumaja kengina ngine nekineke mushusho Nairobi mbeta Boniface Mongera Pega Boniface Mongera ibwega kiriwa mutegeri tanambere kurumira to cheto inchokere tenyume kagitagate kuraja nante tonkuruki Ama hapo. Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni msikilizaji hapo. Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM Unamundune Ite weruni Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na 120 kama kana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top.
Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Bagwita na mbere kurumira nteto chetu akariba nyakis gishigone mbunge Keimenti North Runguru gikundi kya Thura Development Forum nibothete mbeta na guchia kira kambia borithira kinya iri no obisi ya DCI na kinya ya OCPD bobo bathithite kenda gutetheria kurwana wagange bura bwithiritwe bukiongereka na kubatigo gwatine onto nande bairutanirite bobongwa kurwana bo akariba baibanganite bobongwa na kuingia onto bobo erenjira ya kwithangikira onto bambiriria kuthithia mwaka muthiru mweri Jwena asiasa mwanya nibo kari onto guku harabachokerete nkatho akarini onto kinya bwethuganiriri ya mwanya Yokari ntuko inene kiria karina borithi bathura Imenti gishigone mbunge kia North Imenti nyuma ya gikundi gia kari kirage guchieta Thura Development Forum gukinyaniria mubango ja wakibwa kambi ya borithi na kumba na kumiruguria ntuko ya Narua na Thura Development Forum I organization ira residents bongo bathura baombera form last year in April teka kalite mono gutegera mantu ja development within our area Guntu gutena security gutumba okura nekyo na Thura Community Development Committee eronekera ibwaga bachiungania bongo baudhambesa baka this okurukira chama nyojo etwa bwana nation kala kaleo kalika ka obisi kamwe kaena mbao charigi muthwa ndiguru eri muthetu na urufu kaya ura na ni bathugania bekam na idea tu akega police station yenjega no tu eji ita reflector bichenjega ya police ya division and quarter akiaria sub county commander wa Imenti na chokeretia kariba bankatho inyinge aria nkuruki ugite bakagwatanira na akari gutigira ukaria na kinya kuongera borithi na mathaga jangi jagitumi kampeni eu kenda kumiombithia kinya nkuruki. Leo nimeshukuru Thura Development Committee wametujengea crime office, wametujengea report office, cell na OCPP office. Tumewashukuru. Leo wamefanya official handover kwa Thura Police Post na tunatarajia itakuwa police station. Endege kurigaria gote kinyomwe uroneka kuthumbia mubunge Raim Daud gukirikanwa wakibwa kambi cha borithi nenguge yawe Runguru wa CDF uria bakindagana nawe kiregete kia ubunge kithurano kithiru Karo Muriuki kinya wate oneke kurita Raim makosa tutemba kuga CDF etakorita ngoge nekorita ngoge lakini maybe kwa wote gairo kuna need ya haraka mantu ja dharura na nije na cho processes cha thirikari ititeka a bit of time kwa unande ikyo no tubonere no twabakinya gwetera kabamba area CDF bagwata na ingwetekia ke murandi wenge MP Raim waina kibarua gike nene nande murandi tutikathira ya tatonyera kiratu nkuria askari beto no tutugweka seri aja Patwe as a community tutekira kaire tukabera nara nchobire bagwata muntu aletwa na ikwe town eta anenkero authority siriri nara kenda tomba kure kuthithia guntu kogweto gukura nyote utomba okura na beto benyunya bangi benyunya nchobi na bena mawarivu ya ujange mukareri gete wa gikundi na chokeretia kamete nkatho ni untu bwangu nthongi na kinya kithira guti mutongerio uthuri na kura urate mwaritho kiathone kiu. We want to thank them no to buy effort yao nyombe itumekite within 4 months na itumite mbecha kidogo muno slightly over maybe 700,000. Hizo mambo ya kuleta gari ziko tayari iko ina safa hapo na geki na tutaendelea tukipata nyingine tutaomba ikuje iwe ya station.
kira kiamboni antu ibakwera oikuga itwongerwa askari ba ekoro baba inge kenda twithira twina gender desk. Skuru cha primary sub-county egamba Ng'ombe county ya Tharaka Nithi rina unyiu wa arimu 150 akiaria mwandiki munene wa NAT Njeru Mutani augite bobumanĩtie na arimu kurega kwamũkĩra kĩgina kĩa ũmũ na gũntũ gũkũ nĩ Rwanda ariure thirikari gũtegera ũntũ bobo kenda arimu betĩkĩria gwĩta kũritana ntereje. Kuringana na mwandiki munene wa kiama kia arimu NAT kaunti ya Tharaka Nithi Njeru Mutani, chukuru cha primary cha sub-county ya Igamba Ng'ombe ichikwaga arimu 150 untu burabutimite kiwango ya kithomo gikathinde ndeni ya sub-county ino. Njeru ariuga arimo baingi barabatuma chukuru cha sub-county no batiendaga ukaraku nuntu bawagi bwa marupurupu ma hardship allowance amona kwigwa sub-county no eri wuntu kwa mwatho. Arimo Igamba Ng'ombe, they are not motivated. Even arimo malaz machere to Igamba Ng'ombe, they also don't like even working there. Magwana wakahama di Tharaka, area at least equal something to their pay. Leo tukona leo nuntu na mwalimu matenda yako die Igamba Ng'ombe, that means education standards are very low. Alimu mama le most of the Igamba Ng'ombe, even officers, they have what we call mental illness. Nuntu na mo andisinwire ko muntu akenyaka ko akaigwa lwala. Ariuga baingi ba arimo baba barigagia na kuromba transfer bakairwa sub-county motori ya Chiakarigan tereche Tharaka kana Mbere North irachio iri na marupurupu mama. Kule mwalimu akathoa na mamundi tena mwalimu wa Mutonga. You see those are about 2 kilometers, 3 kilometers apart and their pay are different. Climate ni imwe, topongila pe ni imwe, gentu kionde ni kimwe. Wa Mutonga ina ndise allowance na wakathoa na atena ndise allowance. Anegwo lwo kana ndo kwenda kuruta wera ri wongenda Mutonga kana katwa. So that is why we have a serious understaffing in Igamba Ng'ombe. Ende Njeru ariuria thirikari yandikithie sub-county no iri imwe ya ira aruti wira bajo bakagunika na marupurupu mama hardship allowance kenda arimo barikaga chukuru. Lindas na matutethie pole Igamba Ng'ombe nikiomba kundikirewa undisable area kenda the workers arimu methwa magugwa undisable allowance na tukuelia imwe ikalauka na ninkumeangaia lebo na bogekala undisable kinandikirwe Igamba Ng'ombe. That will sort the problem. Arimo kama kafulandiko kithomo ikethwa the best sub-county in terms of education standard. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Arimi bakawa ba factory ya Ruire ne bori tue na ndikurumira urimi na kwirutanira kiri urimi bokawa na njira kinya Njeru kenda kuona machiara jama ingi kiri urimi bwabo bwijite nyuma ya arimi ba kuringa kura na gutara atongere ba beru arabethire to bagitana kumeneria barabethire to barite na biotongeria barabatari nibekirite wira ne bwa kuthangikira arimi baba na gutigira ni bakugunika na urimi bobo bwao. Factory ino ya kawa ya Ruire ni ithirito rimwe ya factory ira nene bure. Indi wakagita factory ino ni ithirito gikurukira mathina kumania na urugamiri burabura riku. Untu burabutumite rimwe kuendelea bura kubatiri. Rero itu ingi antu bo bonde turabenga. Muntu ura witanguge factory iji ni sekretari wenga ora turagaja. Na ikia tuminya maukuja tithiritie ngugi. Muntu akinya miaka kurita erete mgo. Muntu ikia society courtin priority mbere committee iji ne kuinga secretary. He must go home. No ntuna iketie society courtin. Ko he has no business. He's staying here. Tuina na bathomete muno. Tuina ntu bangi be na ability. Batu tukuthangika muno miaka mingi muno. No ntu why? Because manager no tethairia committee gwita ngugi. Na ndikira muntu okara miaka 40 50 arita ngugi shwari. Na ikithaka tuonete sure issued go. Okiaja kwithwa twina member bakwenderwa ruji abatiriaga mbeca na atatu kwira tutena into. Okiaja kwithwa rori ni ukamata mboreo
ato batigora gotembecha na nuntu bura butumite amemba na arimi ba factory barutha ithurano bingi na mworoto gukiria factory ino na bara bombite kuthurwa bari atongore ba factory ino ibogite bo bakaruta wira bwega wa ntugino 30 mbere ya kithurano kingi kiruthwa bwega muno kinya nontu bagompakanya kabampa na arua ka gusava cia interim chairman ke factory yete ruire egitari ingoge njomo lakini imbijetea ngoge njomo keba boka support society je kwa biranarua etedo era arera rigoro ukieja kwithirwo kuri antu kwithagira kwina thina imbechene na mbitite gupambana na mikorere rarijaga mbeje chetu na njirembe ndenda kuga rori yaumara nkejaga nkauga rori nironere 5,000 nkaandika bwega bire bikwethirwa bikiandikawa imbije kuandika wo unkaandika inyante no uwabo bire nkoandika nika kwenda cokeria nkatho antu bara bonthe bomba kwithira bagitarwa na inya wana kamati bara turare abo mbere mbacokeria nkatho nyingi muno ibarombete gwita ngugi ura bakumba thiu so ndena tafadhali let's support this team yomba kwithira igitaro na arua atuba support ura tukumba nikena tukomba kwitha tugikuria society cietu na mbe twendekire arimi baba igutigira bakurima kawa kwa wingi nankuria amemba tuba support mono na urimbo kiro wakaoga no ntunande guni ngachoka kaugene ntirari kaugene ashwe ndaketha tukauga tunini lakini ande no ntubwa governorship nyumwera leadership ne bugi kuni ngachoka kaugene na nkoburi kinya babu bwe nau please tukaikia kawagetu mugunda kairi turete ni kauga no ntutwina leadership njaga tuthithie ni mantu jaja koja bwe twena chama ni umwega muno muremi mutaramu wa roserolo agatutarama na twakweja guku tweja kutheria guku tuje tutherie guku tumithie miti yetu ngabana bakeja gutugurira igetaga kwendua no mwanka buturetere kaua burete kaua kenda nguge gitatia ebua no ntunya twakara ou bukuga na uo witu kuona twinde nande tukarega kuona mbeca kuendelea gukara uria kukarega kuona mbeca kioro kiendelea kugwa kwau burete kaua so tafadhali members atuchoke mindene yetu tumbe kwitha tukimenyera kaua getu not forgetting the demo farm that we have ugategera demo farm yetu itikaribu wega so tafadhali atumenyere demo farm yetu nikenda tukomba kwithira tukiona income from even the demo farm nikenda tugeta bwega kuma wandia ruiri rwarera gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Munini wa Chancellor wa Tharaka University Professor Peter Kenyua Muriungi norete akariba Tharaka guchumiria kumenyera rera arugo menyeri borera ni ngugi ya antu bonthe kenda kuonokia rutiara rukeja na kuongera byakure Paul Wakabithi na gutwachio na njira indiku. Vice Chancellor of Tharaka University Professor Peter Kenyua Muriungi haki ariugite rera iriumbite gutokorwa anene ikitonto kinya kiathuki nene gikujirwa ntere mwanya aganthiguruni. Mambo ya mazingira haiendi sawa, mito inakauka, kuna floods, wetlands zile swamps zilikuwa pale zamani zimepotea. Kwa hivyo ni lazima tufanye mambo ambayo yatazuia kuendelea kuharibika kwa mazingira. Raugite kuri na gitumi kinene gya guciria njira inyingi cia gucokaniria rehera wa bura gwakaria guka mbere. Kupanda miti, mnajua ya kwamba president wetu William Ruto alituambia kwamba kuna agano la kupanda 15 billion trees. So lazima tupande miti because miti ndio huwa inachukua carbon dioxide, inatoa oxygen. So inafanya ile hewa iko kwa environment inakuwa safi. Pia lazima tumanage waste na pia tujaribu kupreserve ile biodiversity. Wale wamezeeka kindoo wanajua kwamba kuna wanyama tulikuwa tunaona siku hizi hatuwaoni. Kuna wadudu tulikuwa tunaona siku hizi hatuwaoni. So lazima tufanye mikakati ya kupreserve biodiversity because that is our Gwandia mwana umenyeri bomitinjira era cukuru no berutaniritie ta kionaniria kiomenyeri borera. Ndio inafanya maneno iwe mazuri katika mazingira. Na tunasema bado community members kama amuna miti ya kupanda basi achilia ile miti na mea naturally ikue. Na ikikua bado itafanya ile kazi miti inafanya. That is why we are calling upon preservation of trees
and the preservation of indigenous trees. University lengo letu ni kupanda na kukuza hiyo miti ili isaidie chuo, isaidie jamii na vile vile hali ya anga, ili tuwe na anga ambayo ni tulivu, anga ambayo itasaidia watu, wanyama na vile vile nchi iwe na utulivu. Pia kama vile rais amesema tupande miti, na amehimiza kwamba kila mfanyikazi wa chuo apande indandi fulani ya miti. Sisi tumetimiza na tumehakikisha kwamba kila mfanyikazi amepanda miti 30 na anakuza miti yake 30 mpaka ikomae. Kwa hivyo sisi kama chuo tunahimiza na tunafuata mwito wa serikali ili tuhifadhi mazingira yetu. Asante. Ripotera Uru TV kuma chukuruni ya Tharaka University, Bito wa Paul Ogwakabithe. Hakari bantu nene nibonanite gikeno kyao nyuma ya MCA wao kuthamira kambini ya gavana Kawira Mwangaza matunda jaja zambirite tractor ya kurima njira yakinyite ntunene na kwambiriria ngugi untu butigite akari na gikeno kya ngwataniro kuringana na MCA wa ward Patrick Muriuki Mwirigi ati kigina kiria gigutumirwa ni kiria bakurukirie kiri murandi jutengeri mbeta untu ugite arungamirite wengwa na bobu gatuma atigire ngugi njega ni kuritwa. Nicholas Chabari no ina report hija. Ikithakene twari anze ntunene tona maendeleo kuma mwakombere ra twanjie kurutangwe twathalwa ringi ni manto impeachment. Kwenda kwira antu eni ngerekano ya kwamba eni thibitisho ya kwamba tweta kingavana gwitu karetera antu wetu sisiubie tututaira. Kuinde Patrick Muriuki nkwira MCAs barabangi 47 beya ni kenda bomba ko into bioba enderia anto boba ebongwa nanti anto boibo batarire ko wendire abakore kangaba na ita mashinani wengwa it is ikwithirwa bongwa batena mathwani ba itu samwa iba endo hospitali na kurikithia ati o makuja na kuwatanira na gavana Kawira Mwangaza igukureta amatunda kiri MCAs ibaraba kuwatanira anwe indi ntugo oye munthe karagita ya kwenja abarabara nireketie ukinyoka antere eche antunene kuanjiria kwenja abarabara mwanya mwanya twarinde anjiria ku launch barabara turinja barabara inya awamu mbere na turiambiria barabara eguma kwa Muturia Mwanga Kirindera primary from there tuite kuma barabara ya Mwerene Mwanka kwa Makona na kuma utu kenja kabalabala kwata ni barabara yeso sile kala katurita konto iberi na kuma utu eta Mwero Lare na rato kumete kwa Mirinyo tusoke tuite Mwanga factory tusoke tume auto ete Marire kuma Marire primary Mwanga Senego together tukelanchi manto irasi manto ambassador next week nguri antu bantu nene bedro bena patients bandrombere murungu ne kenda tumba ko yoria manifesto rato baere kwigwa Kawira wetu munene wetu akwatana Kawira na tona manto yonde akabwethia thaiga twanjererete mubango yora to bangirete ngera antu bara bonthe bakuria bakiura mwesimi wetu Patrick bakiwa ngata tangwe angaterethia angote maendeleo barona no ntubo na bo katobera itare ukinya rira tureterete mama na tunenkere inye kutangwe thaitu ina ngwe ibete rende ngwe ritwe benda ko magira pate ba magira 2027 ninde baba konge tuma ibakire ngwe torite na nyanjira ya kwenja ko nege yirwa kira kitorite ngwe ukarete tuma ukaringa siasa ukathura nanto akariba gwandi eno ya ntunene na mono bantu bune na arakaragita eno yanjiritie ngugi iba uchokia nkatho no ntubangwatanire eno yanjiritie kuonekana gatigati ka MCA wao na gavana Kawira Mwangaza arano MCA uyu twe Patrick Muriuki Mwirigi augite ati kinyaite maistim budget era ya thondeketwe no ajo eno botumira na kogwa ntuibatie kuringa siasa ciorongo guo ibo ya nyono ntubangwatanire barombe kuwatanira na tukaromba tukira mama tubwithiri nguinge na inge na turamonwe 100% mwezi mwa gwatanira na mama kwina ngwataniro ningo na ngwataniro ya itakuraya bo nebo unkuona nonto ini ngwataniro nonto ga guthwa gute ngwataniro turakte itethero ire aruari ningona kubuina ninge nkura murungu ibano timarombete yaraiteria kwa atweka babitikanira mwasimu wetu nonto ategiona byo tubwethire bate watanirete muntu nyagiro na arwe byo kurakethiro ate na bira kurua ate no byo kurua na thaina thaniwe na ko tubangira no tebuketha bwe na mathina murungu na tutethetie ngavana etu aturilisira mbesa cietu koini kethora ndifully in charge ote muntu ungi ukethora responsible okurtangwisi antunene tibani
kile manto tendering na manto yangi onde nonde responsible wo dai to kama akuria contractors kana bara to etangwe ni atakukarwa kanto anaigu na makosa ko unke durante na full control de mtu kalalamika aite mais timbaje dira to bwidire ni ngo tumira na kuringa na totomirimbia na ne budget control on budget ora iko yibo to hitumere gari ko aite mais timbaje dita chenchu no na arongo baraba korongo ae ne chenjiru baraba kuringa siasa no nduba kwenda kwa thirikari thuru murango nyuma kuma wandia tunene Gebe North Petan Class Chabari tutuke kanya kangi ya kuno kogeta kuraja Idiot, vamos a comer hoyo. Tengo nongo tendera. Vai, matampo. Mukuru. Korea bitewe. Tembi sande no wao. Onihanga mata. Ene tendera ti Asili Plus. Keke. Asili Plus ndio ya. Anga bora. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujona kara udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa Asili Plus. Oh, dikera. Mutujojo itume kujwenda. Ijujo nkajwena Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Ijujo nkimake jengi jetwero. Ya. No me mutujojo ijumo no ktomada na mbesa. Tutene na mbesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakaire. Mutujuju no ujone ndukene shonde kana supermarket shonde yakwe nagwe kugwata nteto nkuruki turingire dimu kurukira 0704 364 663 Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Mwana areke KCSE etao ija tukuonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kiri perioperative theater technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chonde ni kurukitwe ni TVET SIDAC. Aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiriari na thaka itutethagia arito kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 hibutite na mbere ciandikithikiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Panda tukupandishe na GoTV this new year. You upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing.
Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu, na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Wege gwitana mbere kurumira ntito cietu ataramu kuma Karo ni bakinyite kaunti ya Embu kuthima muthetu kenda kwagirithia urimi bakerebugite bubugateithia bunene kiri kumenya mborio ere arimi babatere gutumira guntu mwanya mwanya. Bisa munene wa urimi kaunti ugite riri ni tagare rirega ragukiria urimi kaunti-ini iu. Hebu niseme kinakaumbaka, mimi sikuwa ninajua hii hali ya kupimisha mchanga. Wajua kwa wakati mwingine tunafanya kazi kienyeji, yani tukivieka, tunalima, tunapanda, tunapalilia bila kujua yani hatua za kilimo. Sasa hii mambo ya kupimwa kwa mchanga hatukuwa na huo ujumbe. Na kwa vile tunasema kwa kimombo education is knowledge and it is power. Leo sasa nimepata power ya kujua ni lazima nipimishe mchanga na pia nihuzishe washikadau wa kilimo. Tuna matumaini kwa sababu tumejua kwa kweli mchanga kama vile inavyosemekana ni mainstay of the country. Ikipimwa tutajua ni jinsi gani tunaweza kutumia mchanga ili tupate mazao mengi. Lakini kwa sasa nasema asante sana kwa wale ambao wamepanga huu mpango, hata wale ambao pia wanahudhuria, manake naona mchanga tuna matumaini ya kupata mazao mengi, na pia tunashirikiana na wale ambao ni washikadau wa kilimo. Kwa hii mradi ya digital soil mapping imeanzia Kenya mzima, lakini kwanza tumeanzia na kaunti 7 kwa Kenya hii. Kwanza tunafanya huko Tharaka Nithi, Embu County, Kitui, Makueni, Trans Nzoia, Uasin Gishu na Kajiado. Kwa hivyo hii mradi inaendelea hii wiki na hii wiki ingine inakuja, tukihope by next week hiyo sampling itakuwa imeisha, na mwisho wa March, mwezi wa March tutakuwa tumepeana results za hizo counties, na pando hizo zikiisha tutaenda kwa the remaining counties in Kenya. We are taking this exercise very seriously because for a long time most of the farmers have not been knowing which type of fertilizer to put in their farms. But today, after this exercise, most of the farmers we shall be knowing the type of soils we have in Embu and the kind of nutrients we would like to put in our soils. So we shall be able to advise our farmers accordingly the type of fertilizers they are supposed to put in their farms. So we are very privileged today because we are launching this exercise. We have trained, together with our Karo experts, we have trained our entrepreneurs who are going around the county in every ward with the sub-areas, agriculture officers and the chiefs. They'll be going around from today and they'll be taking samples. So these samples will be taken to the laboratories, and now after maybe 2-3 weeks we shall come up with a map which we should be showing the type of soils we have in every ward. So we are taking this very exercise. It is actually the very first exercise we have ever done in Embu since this government took over. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Kambuni ya wiki muthithu ya yetu sako ni beketa mutemanio jo mwaka ntuku ya narwa nera kambuni jetaririte umbani bwayo ngugine na kinya uguni bora bombite kwa memba bayo ni batarite antu gutana mbere gutonyithia kiri sako eje kenda bomba kugunikana mikobo na motethio jangi mwanya mwanya jegembecha. Go below it is 19%, which is the market and when you've seen by anybody outside this kind of area.
19%. Next, interest on deposits. That's class A, 13%. Interest on deposit class B, 12%. Ande goboro 19 ndo na doa kiraki. Kabo toko menyora Kenya kali. Ndienda boma bothikire boigwa sa kwerenge erere do 19 twale ya bojo bichi kwa kwale. Kenya mzima na 13%. Butiki dora atanochia barete kurole aratore all the percentage we are 3% above. Tunaeleanwa? Are we happy? Ikankuga ibwega muno nontu bwa management yetu sako nontu bwa gotwa 19% they are in the country. Nandikire antu betu kaburia tutete othurana ibwigirwo na bwererwe bothuri antu babagetithia sako nae te baraba kare tathina batumesa kwigitatia ituthurane ni bwega na buthurane bwega uge yetu sako ikoretie tagaria riri ni untu bwa kwithwa kwina discipline kiri management ya mbesa, management ya staff, especially marketing. Ni untu yetu sako ya mberetie branches nyingi mono all over the country, na tuinawitikio ati management yeje ikaborete matoja mega. Nina furaha yetu sako imeendesha mambo yake mzuri. Nataka niwarudishie wale wakurugenzi wa yetu sako na ile management chini ya Bwana Kirimi ambaye kuendesha haya mambo ya hii cooperative vizuri, ili mupate ile dividend na interest ambao mumepata siku ya leo. Na tunataka Kenya hii cooperative au sako zote ziwe kama yetu sako. Sikiendesha mambo yako hivyo, uchumi wetu utaimarika. Kongina ku kambuni ya KPC ni nenkanirete bilioni mugwanja kiri rwangirwa kigina kiri uriti boyo bwangugi mwaka muthiru kurukini bongerete baita ya kuma bilioni mugwanja mwaka bilioni 10 borane umbane bunene. We are here to assess or evaluate the performance of the company for the period 2023-2024. And that is anchored on your work plan, annual work plan for the same period, which is actually a means of operationalizing your strategic plan. You have an ambitious vision of being Africa's premier oil and gas company, yeah? And with that in place, you did put in place certain strategic objectives to pursue. I just want to mention two key ones of those objectives. One is to grow the existing business through the proposed acquisition and optimization of the Kenya Petroleum and Oil Refineries Limited. And the other one is to diversify the business through entry into LPG gas import handling and storage business. And in line with the same, you had certain strategic intents for the same activity period, one of them being to enhance the pipeline infrastructure capacity, expand the business through enhancement of the fiber optic cable uptake, and then complete preparatory activities for LPG gas import handling and storage facility in Mombasa, and then, of course, depending on unfolding events from time to time, implement government policies or align to government policies through directives given either by way of executive orders or otherwise. This is a very, very important exercise, and first and foremost, we work very, very well over the years with this great team in terms of performance contracting, and we are ready for this exercise. We've done our mock review, and we've actually gotten a rating slightly lower than what you have given us, and we'll be able to demonstrate that. I think the rating is about 2.8, which is a very, very good rating. Some of the key highlights include solid financial performance. We've been able to register over 20% growth in our year-on-year growth profitability before tax,
from previous year of about 7.6. The year that's under review, 23-24, we've been able to register 10.05 billion Kenya shillings. We've also been able to pay our shareholder, which is the National Treasury, dividends to the tune of 7 billion shillings against a target of 1.8. So again, that's an area we continue to do very well, because we are able then to demonstrate to the shareholder that the money they give us, how we are spending and giving it back to support government. Thirikari ya Kenya Kwanza igeka werune mantu jege marandu janthiguru kenda Kenya bamenya uma bwajo bogite kiri rwarie rwa mwingi kiri mantu ja kwerekane marandu jege itari kwi nibonete maoni ja Kenya nija batere kwithura ja kithikirwa na gutiwa. Also have the program. You can see representative from the various counties and counties present. Then after we divide up groups. We'll have 10 groups. Yeah, it is a medium term policy, so it's not medium term, it's 1 to 3 years. And it's to finance the shortfall. You know, when we do the budget, we have the budget, then we have the collection from our revenues, but then the shortfall is to be financed externally and locally. So it's the document which will prescribes how we are going to borrow. Like in this strategy, we are going to borrow 25% external and 75% domestic. Yeah, the debt situation is as you are aware, is not very good, but we have policy. Debt strategy is prepared the backdrop of heightened public awareness now on the public debt. The public wants to know what is this public debt, and it is a constitutional requirement that we must tell the public what our public debt is, what is the composition of that public debt, and why we do borrow. Actually, there is a notion that we just borrow without a plan. No, we don't borrow just without a plan. Actually, ile mali au pesa ambazo zilizoporwa za nchi hii ambazo ziko nje na nyingine ziko hapa ndani, lao zachukua pesa zile zaingizwe katika hazina. Wakenya wana kulipa kodi for the next 10 years. Hilo lazima tutambue, kwa sababu pesa nyingi zimeibiwa katika serikali ya Kenya na wote kutoka na ufisadi. Sasa tuingizwe katika mchakato wa kuangalia ni njia gani kwa madeni. Na madeni pesa ziko. Kuna taasisi ambazo zimeanza kuchukua pesa ambazo zimeibiwa, mali ambazo zimeibiwa. Pesa ambazo zimepatikana kwa njia ya ufisadi. Hizi ndio ambazo Wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Muthejo anteto na njira enkinyaniru ibwega mutegeri ntubakona kanya kugwatanira nawo nikire nteto ingi ni wona charinga thaithatu na rusukorerwa kugwatanira bautwe kire mubango Juma Sako nyume kagitagate kuraja mitagwantinyari Kenywa Maureen Kiremi no ukarimona nire wetu wa mathizio.